تجرا كم مسبوق اللي بقوله ورا إمام أبو ذر هرده يجو بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له لا عيسى ورا أولو العزم جامو ورا هوغنتوتا أنبيوتا سينا سانيل لا تري إن شاء الله واي نبي خني محمد صلى الله عليه وسلم سينا ساني غبابة واتقو إرالالا تري تمري الرأي ربي فده سينا أنبيوت برود برا نبي عليه الصلاة والسلام رب سبحانه وتعالى إسفلي الرجالة أنبيوتا تاسس أما قطسو أنبيوتا تاسس خا إرجان التنقول بابد رسالا واحين حريرون ورا لفا سمي وجي قبو إسان الرا قول بامت نبي يوم ونجان أكمة إسلامتي لا نبي بعدي جنين برسيس أنا بودا إرجان انجروجان إرجان تقولن نبيين تقولن انجروجان نبني توكو أكا إسلامت أكا نبا إلالك مسلمت أبو مانفد أني نبي يجي نبي بودا صلى الله عليه وسلم لفا خون دندو يوجي إلي نمتجو خوني شريعة فاليسي دين فاليسي دليل رقا نبيين نبودا جيرو نبيين صلى الله عليه وسلم قربين كينيا سبحانه وتعالى نبي كينيا ويتيامو خاتم النبيين قدسو يواو أمور أنبيوتا جي آيات خنا فاليس نمتجو خوني وفمت مساتفو نبيي متي إسلام مان ساتو ملتو غافي خيس جرت إسلام مان ساتو نموتا يدوتو وانا كنا دنيا رامو بكراتو يرو دبرتي خيستي نموني نبي ما همجو دافت تافي قدن نموني مراسني نتران لكن أمة إسلام الرا الجنو جبدون إسان قلنمتي خأجي فمن اللي نجرد عقيدة إسلامات نبيين نبي محمد بودن جرو صلى الله عليه وسلم وأن أمنوا قبل أكاسيت جل مرة بيخو قبل الرأي نبي يمان ألفنا ربين قبروت سا ورفليف كن ملي أصل ما هو نبينا نبي يمان جتون خنا تكتربين أمة خيسا نما فلته ورفلته سنيف كن جتو أنغو ربي برا خنم تملي وان هجين أرغتنيمي تتافي غوتي عبادة جبيسيتي أكاسي قدتشا دفتي وان درجات نرغتوه أكاسي بي خنا ربين أنبيوتا ورفلات سنيف كني نبي رحمة سنة التاجرات وان لين جيدا نتلقى بنيمي وان وفيف تتافي قدني قدنا خيسا موتتا دفتي آتي درجات سنجي سجد شرام نبي يومان نبي خنيا ربولا بامتي صلى الله عليه وسلم مال تجرا إسام بودا نمني جرو ورا علماء صحابة تابعيوت أتباع التابعين أكنمت إلى قيانا فئة أرتين يخنا بوت خرانكم أبان مكيا رامكو أبان ربين قودني فرامكو ملي أبان تقو قري هاتو قرو ملي تقو قرى اللي ربين هالبو خرانكم كلتما خران ديرانكم كما في دب أفري في وهي لكاوته الرأس ركا يجري إلى قيامة اللي دابة مز hanqinni jiraachuu mala dogoggorri adda addaa jiraachuu mala karaan ammoo ilaa qiyaamatti illee itti fufu haqa ta'ee itti fufatu eega shahaadaati eega
أشهد أن لا إله إلا الله إيجا جنة وأشهد أن محمدا رسول الله جن ونلا ما كنا الدهفون توبه معناه هي كان أشهد أن محمدا رسول الله هندي ساجد شوتا فاني قفو سنتين روحي وان فريق روحي نمر رافيه أشهد أن لا إله إلا الله أكن وجه خنا جينا من كلماتنا ذكري قبتمان أمو وان جيتش خم بربادو قبتما يولا فتيغا ديمبوفني جيتش أفان جامو خم قفتين هي كان ساعدس مرامي إيغا حق أن قبرمان الله ملين جرو جيتشو أفان الرقابات قلبي خيتي سوان كان دوغوم ستيك قبتمان gochaa fi jechaa fi hujiite hunda keessatti kanarra deemuu qabda allaha tokkicha gabbartee argamuu qabda jedhe eega nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii jettee ragaa baate dura nama tola isa jee isa jala deemuu ta'uu qabda haga rabbi si dandeesse gaafa sulhii hudaybiyaa qureeshii fi nabi jidduu sallallahu alaihi wasallam araarri taasifame makka seenuu hin dandeessu har'aa deebii amata dhufu seentaa يعني واي لولا دابولي إسان جدوتي ملتون ديمتي ولي قلتين جيتشو وقا ولي قلتين سان كتبا بريسان بالجي هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمري جي بريس ولي قلتين تون ولي قلتي محمد إرقار ربيتي في سهيل بن عمري خقريش رابكبو إسا جدوتي تاتي يوقا جان ما جتي قريشين رسول الله خنا جمع دابي جانين masii gala Muhammad Abdallah jii khatabii jaa nuti odoo ergaa rabbii ta'uu sitti amanne way kaabarraa usi dhorkinaa jaan yookaan ma jecha agarta osoo ati ergaa rabbii ta'uu kee dhugoomsine mana rabbiirraa wakkamis si dhorkina ati Muhammad Abdallah jii khatabii jaa maal beeyti amma Qureeshin asitti nama tokko eega ergaa rabbii jechuu ragaa baate ajaja isaa diduu hin dandeessu jechuu beeyti Qureeshin laakiin Qureeshin gugurraattiin tun shahaadaa godhaatuma jeekkaraatuma manzuumaa qaraa bultee ganama waan fayyadaleeti kasi beeku Qureeshin gugurraattiin كلامك أفاني رسول الله سري بوي وأتي واي خنا دبته أكوان نما وكلامه توكو سفكاته أقول هذا ما دي قلا نمني توكو إيجا محمد إرجع ربي تجو صلى الله عليه وسلم رجابه درجات درات طاعته فيما أمر أجج سافر رجو إبتدو ما دي قلا واجتناب ما نهى عنه وزجر وان إني دار أورك ران إبت رافقاته خرا إني ديمر ديم ترى بيقبروا جد نمني بعدنا ما خرا قروين إبادان توقيفية جانبه وان سيجر سيسان دلائي دمالي إبادان فلسفون تاتو أومون تاتو جيكر توكو أومون تاو وان جيكر من ردي بتمالي ما زي قالي إبادة بانو تنتول شنو بار خراتو للردي بنا إبادة أومان ديم إبادة باسون دن ديم ينتول شنو خطول فمن ردي بنا ما زي قالا إيغا إرغاتو ساني رقاباني أكا غاريتي خانا خوفي قنا برباجس خبجان ساني ulfinni isaan jala deemuudhaan hiikama jechuudha jaalala goggoydullee barbaadu beek jaalala afaaniin jeekkaran afaanumaan himatan ta hujiin qabatamaan tokko hin jirre akkanumatti afaaniin jaalala himuun jaalala haasa'uun jaalalan taatu beek jaalaluma haasa'uun jaalala zeekkaruun jaalalan taatu beek jaalalti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mallattoon dura guddoon isaan hordofuudha nam tokko isaan jaalata yoo jedhame mallattoon irraa mul'atuu qabdu karaa isaanii hordofuudha sunnarratti cichuudha dhugumaan namtichi kun jaalalti wahii keessa jirti alaamaa nama agarsiisa jaalalti waan qalbii keessa jiru beek namni afaan jeekkaruullee ni danda'a beek abbummaan fedhillee jaalaluma isaanii akkana godhe jaalala isaanii akkana huqqisillee ni jaabeek yoo fedhe ni jaabeek afaaniin rakkoon qabu laakiin albayyinatu alal mudda'a alee mudda'iin tokko namni waa himate ragaa fiduu qaba waa himattaami rabbi kaase ragaa fiduu qaba ragaan ati nabi jaalatuudha maali sallallahu alaihi wasallam maali ragaan ati nabi jaalatu kana amma dubbiin beek ragaan ati nabi jaalatu maali taakka lama sadii afur shan mallattoo jira mallattoo san keessaa tam qabdaa darajaa duratti mallattoo karaa isaanii hordofuuti ta irraa abbaan fedhe maquu hin dandeenye karaa isaanii hordoftee sunnaa jiraachiftee bid'aa qaalleessuu qaba من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أنا خايون ونقرأ أولي قش شرفوا برباكي سومي نمي دتين قران قلت أكا هوري متا خيسا دوانيتي دليل خرر رامي سوداف قمّا حفور الرابا سوداف أشي أشي تتوكو سنة دوغان سينا دوغان إسام برسيسان تانا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد برسيسا كالتيتو
namni hujii takka maqaa ibaadatiin islaamummaa keessatti hojjete haragaa tokkotti hin qabne daliila qabatamaa tokko waan nu biraa ta'e hatti hin qabne wanni sun isumarra deeffamtii je hujii hojjette beek nama waan namni hojjete namni immoo uume yoo man ahdasaa beek waa tolche namni waa tolchaa beek dirquma cancalatti kaanii deemanii zikrii meeqa namni tolche salawaata meeqa tolche waa meeqa tolfate namni beek barsiisa isaanii dhiisanii waan ufii tolfate namni hedduu qabaa beek amma waggaa gaafate maqaan jaalala tana jalatti waan awwaalame baay'ina anaa ijoolleetiin bakka moolidaa dhaqe anaa daa'ima darasaa moolida jennaan gaa waan xixiqqoo akkanaa tanaami moolida akka gaaritti namni shamiza baafatee akka nama hakaafuu fi dongoruu deemutti shubbisni inni shubbisu huurkaan duyda kanarraa bahu xiqqoo malee nama sodaachisa shubbisallee hin beeynu ni tetteenye laalle wanni kunillee ammas khilaafa garaa keessaa qabna darasaa miskiina khilaafa qabna ni tetteenye gara jabeenya laali silaa bara kabala tokkoon achiin wariyanii beek nama mana guutuu ol ka'ee shubbisu tetteenye laali yoggaa shubbisni dhaabbatee shubbifamaa juusni kun xumurame gattaa'ama xiqqo jidduu gattaa'an kanatti tokkochirraa jaarsi wayii kaa zaabarra mirkaana jaarsi zaabarra mirkaana qabuutu jira kaa hogguma harka san dhawuu harki sun nama sodaachisu hoggu teenyee laaluu du'aayii wayii godhi aboo dhagayaa jee waan madda nabii qal'isu tan qabimee jee bar waan madda nabii qal'isu tuun darasaa tetteessu sadaabee qabi jee bar nuti qabii abaarsaa sanii hun sodaani harkumaan nuti hin dabrin malee abaarsi jaarsaa kun waan tokko akkan fillesni beekne darasaa garaa jabaattu beek yeroo waan amma namni akkas faa goggodhatu eegallaan nuti jabeenyi nu ideeyu nuti harkumaan nuti tuqin malee abaarsa waan fedhe haa godhu jaarsi teenyee laalu jira kabiira tokko rabbi nuu kaasee sheekha wayii jira ka shiirii hiruuf as taa'e wama isaan jaan kanaa nama adda qooduuf jira yoo irra walloltii bar wama jettu san irratti wallolti ka hiruu jira kabiira cimee ka bilchaate xoorataa bahee as jira ka xoorataa bahee kun dhagayaa jeen dukkana sadii keessa namni jira lama rabbi irraa nama baasa takka abbaa irraa of baasaa jee jaarsi kabiiri xoorataa hujjabaa beek rabbumaan nuu kaasee beek daraa dhumlee nuti beek kabiiri xoorataa jaba dukkana sadeen irraa ta'u dukkana wallaala abbaatu ofirraa baasaa jee tagaraa haadhaa rabbi nama baasaa jee asii galee dukkana wallaalaa immoo abbaa ofirraa baasaa jee isin warra dhaabbatee amma shubbise kanaa fi warra taa'e kana kamtu rabbi biratti qoodarra qabaa akkamii beeytanii jeentu durraa usiise sheekh isin amma akkana shubbiftanii mi'ee warra taa'e kana balaaleffatu jirtanii mi'ee kamtu irra rabbi bira qeebalamaa beeytanii dura jeeba kabiirri kun xoorata malee jabaa beek jaalala amma maaliin mazana abbaa guddaan akkasin nu abaare sun jaalalti isa biratti lafaa ol ka'anii akkaan amma inni shubbisa kana waa jeekkartee shubbisa kana haay goote hanga duydi si jiidhutti harki hanga si madaa'utti shubbisuun jaalala nabii keenya tichuu beeka abbaa guddaan kun ani irra laaluu beek akka nuti jaalalatti beeknu qofan si himi malee ganda nuti qaariyaa gallu maqaan himu nam tokko moolida godhe warri ganda biroo tokko moolida dhufe wadaanyi hedduu mirqaan halkan kun mirqaanuu qaba silaa namni hin shubbifamne hedduu harkis hin dhawamne xiqqoo hanqinaa argame gandi keenya ka moolida dhaqe ni gale ganda san araddaa san saqa odaa jedhaniini saqa odaa yaaboo nabii waa saqa odaan jiru jedhe warri keenya hagale maali boo jenna akkanuma qabbanuma ligida kana bulle jee mirqaanni tokkos hin jiru waa dhaboo nabii waa saqa odaan jiru wadhisi kana jeebee akkana jaama adeerri kiyya kun ani komachuuf himi bee akka adeerri kiyya jaalalatti beekun si himu jira khabiirran hundi kana fudhatte warri salawaata ufii katabate manzuumaa ufii katabate hundi jaalalata ufii oofu sanitti beeka nama sanirraa faallaa ta'e warra abaarsaa warra cubbuu warra nabi jibbutti beeka do amma kana hunda jalaa akkana jaabaatu si himu'an maali godhaa si cinqaamiyan nabi jaalachuuf darajaa duratti karaa isaa hordofuun dirqamata ajaja isaa fudhachuun dirqamata waan inni irraa dhoorgamu hanga rabbi seentees masfartiin ulaagaan jaalalaa tarraa cimtu ulaagaa tarra tun as booda dhufte nabii kana haala amala bareedaa haala guddaa rabbi isaa kennee nama tokko katti hidhannee jala deemnu ilaa qiyaaman dhaabbattu dhaamsisaa jechisaa gochisaa bakka nuti teenyu tanatti nu ga'ee haga dandeenyetti caalama akka malee deemaa jiru kana keessa nutis waan kana qabannee ibaadaa tana haga danda'ametti tattaaffii godhaa ilmaan dhufutti dabarsina jechuudha. Tuutti amma dura dabarte hundinuu namummaan duniyaa tana gubbaa jiru ummanni tokko kaa jiruu ulfinaa barbaadu jiruu kabajaa barbaadu jiruu walaba taate jiruu san barbaadu hundi isaa duniyaa irratti nama isii hoogganu beekuu qabdi nama kaayoo isiisan hoogganuuf kaayoo isiisan galmaan ga'uuf hayyoota
hooggantoota mataa ufii qabdi tuutti takka hundi duniyaa tanarratti warra faaruu isaanii duniyaa irratti hambisee sadarkaa isaanii ol fuudhee jireenya isaanii ummata irratti mul'isee tuutti tun ummanni kun ummata jiru ummata kabajaa qabu ulfina qabu isaan taasise namoota akkanaa qabdi namni hundi duniyaa tanarratti nama uf duratti ilaaltee jala deemtu rakkoo jiruu fi jireenyaa tan rakkoo ibaadallee mi beek rakkoo siyaasallee ta'uu danda'a rakkoo hawaasummallee ta'uu danda'a rakkoo tana nama isaan hoogganee rakkoo tana keessaa isaan baasu yoo furmaata isaanii fidu qabaa beeki duniyaan tun tuutti hundi akkas qabdi duniyummaa nama deemsisu nama akkasii kabajanii ulfeeysanii yoo du'ellee siidaa wayii godhanii fi yaadannoo wayii kaayanii fi maqaa namticha kanaa tursiisuu barbaadan namticha mallattoo ta'e kana isaaniif mallattoo walabummaa ta'uu danda'a mallattoo wahii ta'eef kana namticha kana amatu yoo ayyaana godhanii yaadatan yoo kana birallee dabree siidaa wayillee hambisanii fi maqaa isaatiin karallee moggaasanii yoo mana barnootaa yoo dirree kubbaa yoo bakka bashannanaa takka maqaa isaa deebisanii namticha kana maqaa isaa kana tursiisuu fedhan akkasii beekatu wama duniyaan itti jirtu beekanii amma siimuu jiru kun eegaa namni duniyaatu akkana ka godhu taate fa inna min waajibi kulli muslimin dirqamni nama muslima tahee nama rabbitti amanee bal min waajibi kulli insaanin caaqilin muslima qofaami namuma aqlii qabu ilmuma namaa hundaafu wanni isarra dirqama an yacrifa shamaa'ila haadha annabiyyi ilkariim haala amala jiruu fi jireenya nabiyyicha kanaa beekuu qabaaya namoonni amanin hedduu siiraa katabee ni beeyta akka akkase namni amaninuu hayyoonni duniyaa hedduu siiraa nabii katabee baat afaan faransaatiin ta'e afaan ingiliishiin ta'e ka deebi'anii kitaaba isaanii san arabiitti deebisanii jiraa beek hayyoonni cubbuun qabne namni gariin beeke qaraatiin salleen cubbumaa beek anaasii ma dhaggeeffadhu kaartoonni inni walii guure hundi kaartoonuma cubbuuti cubbuu irratti malee hin dalagu guddina ummata irratti hin dalagu faayidaa ummataa hin dalagu waan takka hin qabu bakka ummatatti waliin dhawanii fi bakka tuuta takkatti kuffisanii bakka tuuta takkatti itti ol kaasan achi jira barnoonni isaa dura wanni cubbuun karaan cubbumaa beek qajeeloo dhagaluun asiima namni waan tokko bilisa ta'ee walaba ta'ee waa baratee waa dubbisuuf dura ufiifuu qulqullina ruuhii qabaatu qaba waan birollee dadhabetu haqaa fi baaxila adda baaftee beekuu danda'uu qabda dhugaatti amante takka katabuu danda'uu qabda dhiibbaa tokko malee dhiibbaa alaa dhiibbaa keessaa karoo hin teessi dhiibdu waan ati itti guddatte sanirraayis qulqullooytee dhiibbaa alaatti sodaatuu baattee dhugaa katabuuf beeki dubbii jabaadhaa beek hayyoonni biyya biroo kana qaban dhugaa dubbachuu danda'uudha qaban dhugaan tun immoo abbaa feeteef haa taatu hedduutu irraa barreessee beek namni muslima ta'ee fi kabirolleen ulfina nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam beekuu qaba nabiyyi rahmata السراج المنير الذي شرف الله به البشرية رب سبحانه وتعالى أمتنا خبج إساني تيرجودا ورحم به الإنسانية إلما نمات برحمة تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نمني تبر راكل كلاوي إبا أدى راكل كلاوي تغاجرت لفخاي واي نبي محمد يولا عليه صلى الله عليه وسلم قفوتا كخيستين أركض قفوتا لكن قلبي راكو قب قلبي شبو قب قلبي جبنا قب قلبي نما إيبو قب نمرها سون دنديس نمرها سون دنديس واجبني نوتي كمسلمات اللي كنما بروت اللي واي نبي محمد بيخو برباچس وإذا كان فضل الله على الإنسانية عظيما ببعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نبي محمد ارغودان صلى الله عليه وسلم قال اني ربي امه الراقب دنيا الراقب قال ثلاثه قال تكتي لك وان كم خيساو توت عربا كنبيين كن انسان كيسا ارغم خفان ساني دبت نبيين الانساني انسان كيسا ارغم انساني خيساو دجا امه بيرله قال تغدات الرجل والله فامي بك نبيين دنيا غوتو ارغم يخون غندا خيتي في امه خيتي راتون وان حواسه تقف الفناتي به ان هذا لذكر لك ولقومك وسوف تسالون ulfina wallaalte qoomin teetun gara gaafatamuu teeyse je silaa mataan ati isaan keessaa ergamuudha isaan ta'uudha silaa ulfina ture je sharafa wallaalte harree saree dahabatti kaayan tayan malee silaa beekuu qabanii je akka arabatti illee yoo laalle akka hawaasa guutuu duniyallee yoo laalle akka tuuta arabatti faa yoo laalle qaqqabnee isaaniif silaa galata ture galata guddaa je hirriba zalaalam keessa isaan kaase jallina akkatti hiikan hin qabne keessa isaan baase ummata jiruun dhume jiruutti godhee beek ummata siyaasan du'e ka amantiin du'e ka ikonomiin du'e beek arabni ruuxuma qofaa keessa jira gaafa nabiin dhufe beek sallallahu alaihi wasallam
habashaa tanarra wayyaa beek gaafa san habashaan tun waan nyaattu qabdi horii qabdi loon qabdi re'ee qabdi nagaya nyaattee dhuydi beek tuutti sun tuuta waa sadiin duniyaa rakkuuf amantiin zeero siyaasan zeero ikonoomii zeero waan silaa ilmi namaatti jiraatu hundaan zeero tuuta san dhufee rakkoo san keessaa baasee du'a isaan du'an san keessaa baasee ummata miizaana hin qabne haa takkaa namni gatii isaan hin godhin gatii akka argatan itti godhe nabi sallallahu alaihi wasallam أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم أبو ربو بديما نبي مامي جباتو بديما مو رب خير يا قول لما خيسا سكار yoo wayyaa ta'e ni laallaa gamana dabra gamana sigaa dura أخوك عيسى دعا ميتا فقام له نبي عيسى نما دوئي خاسيج نما دوئي يامي رب كاسيف وأنت أحييت أجيالا من العدم أتمو يا إرقما ربي يا راه الدو جرو أن دوئي جرو روحي تقوتي حواسا جرو دوئي لبو تقوتي روحي تقوتي جا تلا عربا فهم خبجات ريبيك نما وددرني اللي دجا نمني سن كساني تون قرآني قدان كن afaan isaaniitiin loqoda isaaniitiin bu'uun silaa kabajaa ture quraanni caalamallee haa ta'u loqonni inni ittiin bu'e immoo silaa arabaa ta'uun arabaaf kabajaa ture laakiin arabni kaayoo siyaasaa waan hin ta'iniif amantii waan taateef dura namni dura dhaabbatee araba ture silaa wanni waan shurufkaa gosaa qabaatte foolee gosaa qabaatte silaa arabni deeggara ture waan san adeerranuma nabiitu sallallahu alaihi wasallam odoo waan san moromuu dhumitu maal jechuu agarsiisa kun amantii ummata hundaati malee waan saba tokkootiif silaa deeggarsa cimaa ummata san irraa argatti ture durri nama dura dhaabbate lammii nabii san sallallahu alaihi wasallam adeerran san ture jechuudha nabiyyiin araba keessaa haa dhufuu malee afaan arabaatiin quraanni haa bu'u malee nabiyyiillee nabiyyi caalamaati quraanninis quraana caalamaati jedhanii amma dhugaa ta'ee jira cuma tadi si Jombo
firra wanni godha deemaa firraa deemuu ni dandeessan hayr المصطفى اللي كان هذا وكتبت لنا فدينا كنا فدينا أنا في بهم لنا أعطاني يا واسترداد في بني سعد بن كعب فدينا أنا في بهم لا بهمي بيلا دابا ليلة هذا بهم يا إستاذ بهمي ميلاقي بهمي لا فدينا معنا في بهم لنا رأي جد بهم قوتي بهم مريض نيكال لا أبي نزاد الله يا ده ما جت أنت ليه ذا ليه ذا إيمان النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت دعائي الناس يبني في يمين سنقول كامل يلي هناك كمي سيما كمي بيرنجين يا waanuma waa biran geenye jaa kanaatu wanni qaba rakkoo qaba isuma kanaatu irra walii galamaa miti shari'aa nabi ismaa'ilii ture tuuta amma jirtu sani risaalan hin dhaqqabne jedhanii jala muruu hin dandeenye irra waliin galamne ammoo hadiisni kun akkas akayra hadiisni kun akkas agarsiisa shakkuma takka malee saniifoo waanuma namni irraa rakkataa jiru irraa isi qofaamu nama hedduu irraa cinqabaa jira akkamii haati nabii akkas taati nama urrufaa cinqabu jira ati immoo haqiiqa dhaqqabu yoo tole je yoo mokkorame ni xumurraa yoo rabbi fedhe sunnaan kun siiraan kun xumuramu waan deemuuf yoo nu deebi'es ni dhiifna umaati mira kun hin jiru أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم سلا عربا في الدوخ بجاتر إيجان نما برور اللي جيتو عربا سلا خبجاتر نما برور اللي أكا غارتي وان سلا إرد يفتوق أبانتره هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ومتى جلنا هما خيسجر أكا عقيدتي وان في تلشان خقبرا أكا عقيدت أمتا وان نمني هركان تلشي قبر حاولتي سيدا وفي تلشا ورا قبر في دلال مبين أكا عقيدتي جلنا هما خيسجر akka jiruttillee warra ilmoo lubbuun jirtu awwaalu dubra jiraa awwaalu arabni waan ittiin mokkoran takkaa duniyaa gubbatti waan bineensilleen hin hojjan odoo quraannin dhufin dura dubra jirtuu awwaalaa ture arabni sababaan ilmuma dubraatu abaluu dhalate jechuun dura salphina ture abaluu dubraa dhalateef jechuun salphina bobba'anii galuu nama dhoorku beeke hawaasa keessa وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به وقال دبرين ألتيف فولا قراج مجد أبا فول لسا إليتا إنا ياني تلقمي ياني إسا قوته نمر أخاتا نمر إيسا أبو دبراسي ألتما نانجان جين نما بكتا wanni inni garaa isaa keessatti oliiga qabu dhiiroo firraa awwaaleetiin hobbaafadhamoo moo xiqqeenyi kunis oduma jiru xiqqeenyuma kana wajjiin haanuma guddatu moo jechuudha garaa isaa keessa qalbii isaa keessa oliiga xoofaa jedhe kara kanaanis hizaabarra aadaa hamtuu keessa turan aadaa hamtuu hedduu nama rifachiif wanni gabbaran dur arabni waan gabbaru takkanatti dirree baate hin qabu ture dur manguddoon isaanii naggaadeen sooreyyiin faarisii fi ruumii fi biyyoota kana keessa hogga naggada deeman taabota argan ka gabbaru namni tolchee gabbaru ka magaalarra gurguramu amri ibn luhayyi faa jedhanii nabi sallallahu alaihi wasallam
عمرو بن لحي إسام الرمان مجعريسا إبدا خيسا هركسون أرجي جانبا دورنا ما أمنتين بإبراهيم عرب خيسا بلي سراء جارسو تابوتا بتني فدن بتني يوغا فدن يرو غري نما نمر بريتو نمر جباتا عربني تابوتا غبرو خيستي ورا دور تابوتا قبر اللي جالتي كمالي كعباتنا خيسا إبا سدي جهاتما توري غاف نبين فتيما كادو في سراء إبا سدي جهاتم غوستي هندي خبتاو في أكي خيسا قبدي وقا منا والسينان أتي خيتو ما دببت مليخا غوستاني دببت عبادان أكنتي هالي جرو في جرينيا زيروتي واني أدبا في ناموسا في أخلاق جن زيروتي حالا خنا خيتي إساني جلنا خنا خيسا جرو ربي نبي محمد إرقي صلى الله عليه وسلم جلنا سن كيسا باسي خفين سحماسا خناموسا خأدبا خجرو خجرينيا خدين عبادة خفين سحماسا كيسا باسي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جيتون أكاستور جيتون حالا خنرا ورا تري ربي سبحانه وتعالى نبي محمد إرقي أتي خيسا باس إسا أجايباتوكو سند سلي أنقم تكجبا رب ما تبيخا وان ilmoo awwaaluu kana wajji wal qabatu dubra awwaaluu wajji wal qabatu isa ajaa'ibaatu ko abbaan kitaaba asif fide anilleen amaana isinirra qarayeetuma bira dabra maaltu ture isa qalbiin namaa baachuu hin dandeenye hedduu nama yaachisu walaa yakaadu yusaddiquha al-insaanu waan namni dhugo oomsulleen hin dhiyaanne namni waan akkanaatu dachirratti argame illee jee namni hin dhugo oomsine ammoo isin dhugaa jirtu sahaabtige tokkootu namuma islaama egaa boodarraa ture jaanii gadaa nabii sallallahu alaihi wasallam namtichi kun gisee hunda ni yaada huzni yaada wayii itti jira gammachuun qabu hoggaa nama wajji taa'u hunda gadda wayii itti dhagayamaa namticha kana gammachuun qabu kana guyyaa tokko isaa haala kanarra jiru maal taate nabiin jaaniin jaa qissaan amma maali araaka haziinan guyyumaa kanatti yaaddoyta yaa ergama rabbi dilii takka dilaawe gaafa jaahiliyyaati abadan diliisa rabbi naan araaramu jechuu gisee hunda na yaachisa jedhe yakka wahii hojjedhe yakka san rabbii waan san anumaaf dhiisaa dhiiroo wanni ju'u yeroo hunda kanaan na dhagayama kanaan na yaachisaa jedhe maal hojjettee jedhaniin ani warra dubra awwaalurraa hin turee jedhe dubra jirtu awwaalu warra sanirraa hin turee jedhe duuba jaartin tiyya intala dubraa takka deeysee je haati mana kiyyaa dubra deeysee na kadhatte je intala tana ni beekan amalaani dubra nyaawwala ni beeyti adaraa intala tana na duraan tuqin jettee natti waywaattee je nin dhiise je yeroo hanga takka dhiise hinaaffan yoo'u hamiyyaa jaahiliyyummaa teenya sun na dhiisuu diddee qalbii tiyya keeysa miqiyyoon tun hanamni meeqa fuudhuu ol deemu intala tana kennuu didee intala tana faluma itti irraa jalaa bahu akka silaa aadaa ufiisan godhee akkisun waan sammuu keessa jiruuf intalti tuni haala san keessa turee je gaaf tokko jaartii tiyya irratti tooftaa baasee fira laaluu deema miqiyyoon tun ana wajji deemtuu fira laallee dhufnaa jee haati tiyya marhabaa jettee jaartiin haati intalaa gammaddee ka hanganumaa rabbi abbaa garaa laaffise miqiyyoo tanaaf jettee gammaddee miqiyyoo tottolchitee bareechitee na wajji ergitee je amma miqiyyoo fuudhee madiina gandarraa xiqqochi bahee eela dullache tokko eela bishaan keessaa waraaban eela dullacha kana mataa eela kana gubbaa dhaabbadhee eela kana keessa gallaalee je miqiyyoon shakkite je silaa namni eeysellee qabsaawellee ni baya aadan namatti hin dhiif hanga harkisanii si jeesan aadan sitti hin dhiiftu beek qaxaan aadaa islaamiyyoo sun dheeysullee dandeeysi yoo ammoo ittillee qabsooytee firaa dhorkuu dandee dirqamaa beek waan aadaa ta'eef akkan awwaaluu deemu akkan eela kana darbuu deemu beeytee jirtii je masi galee harka nan marattee natti waywaatte jedhe inta laa bar وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت miqiyyoon tun harka nan marattee natti boochee je akka dhiisu yaabba
amaanaa haadha tiyyaan balleeysinii haati tiyya sitti na dhaamte amaanaa haadha tiyyaa hin balleeysinii jettee na waywaa ta'e nin dhiise jette xiqqoo dhiiseetti deemee ammaas wanni garaa kiyya keessa jiru na dhiisuu didee itti deebi'ee biqiyyoo san eela sanii darbe intalaa beek intalumaan nuti qabnu tanaa beek jaahiliyyaan akkatti garaa nama goggoysitu namni diinirraa fagaatuun akkatti qalbii nama balleessitu garaa nama jabeessitu aadaan fokkattuun hammam takka ummata tokko keessa hoggasiran hidda baaf aadaan fokkattuun dhugaa fakkaattee itti dalagam ilmoo irratti garaa nama jabeessitu biqiyyoo tana eela darbee hanga sagaleen sii cal'iftutti eela gubbaa taa'ee dhaggeeffate mataan eela darbee bara masii galee hanga sagaleen sii taboodaa ustutti eela san xarafa taa'ee gammachuun galee jaarsi ho akkasitti ajjeesuu san akka manaa fi ati rifannu kanaami gammachuudhaan galee aadaa baddee akka nama godha aadaa fokkatee akka nama godha aadaa jallatee akkana qalbii nama jabeessa gammachuudhaan bilaa galee akkanan dalage tanaatu gisee hunda na dhagayama tanaatu na dhagayama rabbiin yakka hammana ga'u kana sababaa islaamawuti naanuma araaramaa dhiiroo jechuutu na rakkisaa je maal jaaniin odoonin waan gaafa wallaalaa saniin kanama adabu taate silaasin adaba janiin masii galee waan gaafa wallaalaa nabiyyummaa duraa odoo waan gaafa saniitiin nama kanin adabu taate silaarra sin adaba janiin isaan kun isaa coraa namarratti ajjeesu karuuhi nama ajjeesu yogaa inni himee fixe silaa waan gaafa jaahiliyyaatiin nama adabuun taate silaa sin adaba janiin gara jabina kana keessa ture arabni beeka aadaa wal fakkaattu jira biyya biroon nuti dubri hogga dhalate tuffatuu keessatti yoo qalbii cabuu keessatti nutis ilaa ammatti illee akkasuma beek nutis nin ajjeesin malee nuti waan awwaalle malee dubri hogga dhalate jedhan abbaan ilmoon dhalatteef dhiira ta'uu fedhaa beek irraa rakkata dubri jaartiin rabbi isii kaasee lamaa sadii dubra walii aansinaan isii dhumatte beek duru mallattoo gaafii keessa seenti isiinuu shakkiin itti buut akkam abbaa kiyyaatiin ta'a aboo maal deeyse uf deeyse janiin gaddi ni falfalaa beerri kunis warri waa deeysisu kun dura namni dubra gabbuusa isaanumaa beek dura kufiinsu kun eessaa ka'e warruma deeysisu kuna biraa ka yoo ka dhalate dhiira ta'e ni ililchan yoo dubra ta'e hin dubbatan cit namni badhee gadiisan jiru dubraan dhalatee calleessumaan beekan warri afaan ziibbaa goodan khalaas dubra ta'uun galeen yoo dhiira ta'e ni ililcha beerri deeysisu sun bakka dayan jiru dhiirti way jirti jecha dura dubartumtinuu aayyo guddoon deeysiftutunuu isinuu rakkoo qabdi beek silaa dachaa ililchuun qabdu intalaa dhalate isin intalti isi fakkaatiimi fedhii abbootaa tana waan beekaniif fedhii jara kanaaf beekan jara gaddaafaa kan mani gartaa jara kan jara gaddaafaa kan gama gadii tattaa'u kana fedhii isaanii beekan ilmi dhalatuun kun isaanuma san hanurraa callisuuf gammadee barbeerri gatii akkanaa ture beek madaalliin dubraat dhalate dhiiraat dhalate hogga jedhan nuti itti kennuun illeen akkana ture qacceessantu xiqqoon hammeenyi sun irraa dhiqamaa haa ta'u waa xiqqo akka komii taate nama keessatti hafti jechuudha dhiiras tahee dubras tahee kennaa rabbi yahabu liman yashaa'u inaasan wa yahabu liman yashaa'u dhukuur quraanaa beek abbaa fedhee dubra walit dhaabee kennaaf jedhe ka dhiira tokko keessan buuf akkasii beek ni jira akkasii beek nama dubra walitti dhaabeef rabbiin kiisha isaatii fi harka isaatis jiidhaa rabbi haa godhatu maaliif dubri takkaa'u nama dukkaana tokko bane jechuu dubri takkaa'u dukkaana hogga bante qibaatii kireema wanni hundi dukkaana keessa jiraachuu qabdi intalti tun shakkatuma deemuu beeki mataati takkaa'u gaafa shanii fi jaha walit dhaabbat ati gaa supparmaarkeetuma nama bane jechuu amasi galee rabbi harka isaa rabbi haa tolchuuf يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور خفير فمو ديرا قفا ولد دابج من ديرتي قفتي ولد دابت الله هذا سوى ربي خساره ورابي سخنا خنياتين قوفني نمني توكو بشان جيجل ولين كبور خني بيت دبري سوغني غاري هذا غرغر تك نيما نو غالا فاخي وادي هيسو ايغال ابلي فيدي شوم مارو فيدي وان رجرام فيدي ساتي كابي تجاجلا خن ورسون هذا غرغر وري درغ جيسا خوني نياتا سا ايغتي يو إرقتي لولو أما سيقلي أبلو قل فوتني أنك يلا فيبتني خساقو دبتني خياتي كيزتني هاتي سنقا رحمة ربي ملي منسون أكا تجراتو الفاتحة بي
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أبا في إيه دبرا في إيراس والكيس خناب أنا إرجاري بيك سلاك هي ده ما سيقله أكرب بيتي أنا كم في تيون أنجل سلاك خلا في هذا نبني تو كأكن ما إيرا كفا هرورا دبرا كفا هرورا وياو وني بر رحمة كو خيسان أجر تشيخ خنا وني وان توك وان يأتي أما خم فليس خنا خيسان أجر تو أكدنيا ما جرو دبر سنان كفر اللي تو هذا في أبان دعتو أبوني مقالة أدامس تو درن أواز تو منقدو نما سينو وجي سومن تو إن تلاجة ترو تملي ما في مبير نبي تاكا كذا نا أمي مال جينا خجيب سما هركا باسيو يتين قلقلا إن تلاتي يبرن دو في سنجا إلو هتون أكر بابه واني بيخو سيمو جرابه المخية برد في نبجو توكو مالا ما کرتے ہوئے سنو واني نخيس يو ربو وابه هذه قلا فايدان تابو ديرتي بك خلاتي دوبا دري نما توكو توكو رب رحمة ورحمة ملي إن تلتي دوتي وجي خاتي أبا في هذا أبا خيا نجي جيسة دوبل ميكا وريقا ما خفلت أبا خيا وفي فو برخا جرون ساحر كان جيري هكذا أبا خيا هجي جيسو ربنا نجيسنا كان جيسو جان ساني بيخي دوبل ريدو غافر نخي جبسي كسي بيه أو يزوجهم ذكرانا وإناثا إلى في دبر والكيسة ويجعل من يشاء عقيما أنا نما سداجز أبا في الإمو مشينا قولن ilmoo kan qabne godha kun kennaa rabbiiti malee waan dubartiin tolchituu miti waan dhiirtilleen tolchituumi dhiir argatuun kennaa rabbiiti dubra argatuun kennaa rabbiiti wal keessa argatuunis kennaa rabbiiti jaarsaa ture jaani Abu Hamzaadha abbaan Hamzaa warra lama qaba takka dubra deeyse dubruma walit dhaabe abbaan Hamzaa manuma siituu seenuu dhiise fularra dabree ganda khandaq maali abi Hamzata laa ya'tiina ويدخل البيت الذي يلينا أغضبان أن نلد البنين جارتين شيري كراتي بر ولا نملو غرا كدني ولا سابق وغيا ني سيغوت ني ولا ليس دابك ولا لمن بيني ولا ليس دابك وفي ناسوي مالي ابي حمزه لا ياتينا مالت يا ابان حمزه خلوتين غريب امانا نتي انتي دبر مال وان دبر دنيه في دلني يا ابان حمزه نتي بر اويرودا وان نتي فجاسا مغر سناجتي هدي رمراتي تون شنيسات مغر خفجات عيسى دبر تو عيسى راغا فتملي انا بيجي جاب دبر نبيتين كما سادي بيتو بر كوبا غولي كما سادي يو ديراتات ديرا فجاسو سيتو انكاتي مالي انا جيتون بيخي جي كم نخل الدجرة بيه جي كم ماتي دي نمني الدولي تركتا جرا دبرا دلو جيجا دبرا دهو جيجا انت تركتا جرا تلا كويسان كم دو بيه دبرا دهو جيجا خوفيك كم فتاجر تلا كويسان كم دو بيه جاهلية توني خطب ناسي ما تقول جاهلية قريشي تدبر أول تراي مرامي هانجي خون قلبنا ما خيست تافت أذان قرينا انت دبرا ديس ربي كنف شكي نسيدا نمتي جوكم ديمي سببا دبرا خناتي دير أرغتون قبجئ وانا رتب في دجتون دقيقة تكسمو سرانتين أكسي بيه بل جيكا ما بر عالم جيكا ما دي بركو عالم جين كان عالم آمين mana kana khayte se yaanni si oduma teessu wonni isitti dhagayamu namti jokon qalbiin isaa khutuuf deemti da sodaan si dhiira barbaada deem khadira dawudi de isimo namti nabiina kiji sallallahu alaihi wasallam ira fi dubri dubartiin takka jaarsaa jaartii wayta walid dhufan yo difama wadi sorry yo bishaan dhiiraa dhalchi dhiiraa sun bishaan namitti san injifat izni rabbiitin dhiira taatii je hadii sabe kan sirra qaroo jiru falsafaami yommo bishaan namitti irra humna qabaatee kanamticha injifat dubra taati biiznillah je amma yo khalaqa demne haasoyne namu adaba godee taa'u qababe waan itti gaafatamtu haati dhiiraa itti gaafatamtu taatu jiru beeki bakka kan injiru إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة هذه سيئة به ونو درسون كنا بقسم في دولة ما يكون أصغر أكاس جاءوا به بدل ما دبرة تاتي جنة والمرونو يا رب الإيراس كيسا وقولي جيتشا دبرة خيجيه قد فن الرويو أكاس يقالي به هذا جاهلية سمو خيسا أفباسو برباچسا هاتي دبرة ديسة متى القبتة دي مقبت مال دبرة دو جيتشوني متى قلت سيج أبسو مال تجير متى القبتة دي مقبت yo isa taate ni jiraata yo isa ta'uu baate karoo gara anamma waan sanii achi juun fedhe beeyte ammoo cufti nama sagaleeti jedha ga'u kammaas jiruuf kammaas hin jirreet namni rakkoon akkanaa naannawa mana isaa jiru darajaa duratti adaba godhi deeme dubri manatti dayamee jech haati manaarraa gaafatamtuudhaaf wanni kuni kennaa rabbii kennaa allahat ammaas ati duruu dhiira dhabde jechuudhaami hormaanni keetis deemaa jira dhiirti sii dhufti
guyyaa rabbi fide dhufe kanaa jecha jeeqama maatii rakkoo haadha manaa irratti uumuun barbaachisaadhaa miti jechuu gurra buusuu barbaada cufa nama wanni kana garaa isaa keessa jirtu yoo haalli kanaa isa bira jiru sigaleem arabni kufinsa hamaa kana keessa ture rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabii keenya muhammad ergee irratti galata lakkaawwatee isaan irratti illee nutillee ummata bal'aadhaaf wanni yaadatuu qabnu rabbi subhaanahu wa ta'ala nabi muhammad ergee anna allaha sharrafa bihi al-insaniyya ummata ilma namaa kana ulfinaa fi kabajaa sababaa nabii keenya erguutin itti godhee فجعله هاديا وبشيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا افاد دنيا قول ربي نبي صلى الله عليه وسلم افاد قران يسرب افاد افاد دنيا ربي قول ارجع عمل خاتم امر انبيوتا تاسس قالت نور الله كاوت لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ريفوا في الاميين ابيك اما مو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ربي تولرت اول مؤمن توترت أنبياء خبجما خنا كانوا لبوا ساني راتي نمك ساني إسان كيسا إرق يعلمهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة خنا ما قدس خلين جيس القرآن برسيس حكمة برسيس حديث برسيس إرقى أمتها وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين درا جلنا خير ترى نسانس عبادة خير جلنا خير سجرا أدبا في أخلاق خير جلنا خير سجرا حواسما خير جلنا خير سجرا جلنا حالة فكوجة حالة فكوس نرى باسوف ربي النبي محمد إرجع صلى الله عليه وسلم أمتا حال ركوسا كيس باس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خلاف ربي سبحانه وتعالى نبي خينيا والفنة تقول إيه خبجات تقول إيه درجات قد دوخ النبي أنبياء درج عالتسي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أمو من توتا فقرالا أمتا تيرجع ما يفقرالا أمتا فقمو ركون أمتا إسا ركبتو يعني أمتا إسا ياجر نبي يسر ربي سبحانه وتعالى إسني إرجين ونجير قبار دمتي نبي كيني عليه الصلاة والسلام إيجا ربي سبحانه وتعالى أمتا تإرجي برد إيرا أبساوي تتافي قولي أمتا ربي سببا ساتي في الدين قوتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا خنا بودا نمو أكنما توكتيغا أجلق أبا أجل إساني دهاته دنيا تنرى أكديما بيخادو فن ودما زمان نيجي ديمو بيخادو فن وانا دمجو إيغلا واغدو إيغلا كنما خلاص رمضان أكنا ويتصومنا دور أمتت يرو تك جبريل وجي قرآن بوسان تران أمتا مو بودا دو دي من كان يرو لما جبريل وجي ختمه إني لا أرى الأجل إلا قد اقترب جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وجي دور قرآن يرو تك ختمنا تري برنا لما ختمني أجل خيالياتي جيشو صداد لا أجل هذه قال ajalli kiyya dhiyaate jechuu sodaadha jedha kanaan guyyaa rabbiin juu dhufee umrii amata 63 sanitti nabi sallallahu alaihi wasallam gama fuula rabbii deeman guyyaa ga'e namni hundi deema yeroo isaa ga'e madiinuma awwaalamanii ilaa har'aa qabriin isaanii bakka beekamtuu san jira ambiyoota hedduu qabriin isaa badde ambiyoota hedduu bakki awwaalchaa dhokattee beeka nam tokko hin beekne rabbi malee akkanumatti biyya meeqatti lakkaawan amma yoo turkii dhayxee qabrii nabi ibrahim yoo fedhe ta nabi nuh siin jaan yoo iraan dhufte iraaq dhufte ta nabi maarroo siin jaan nabiyyuma tokko bakka meeqatti maqaama kennaniiftu hin beekamne bakki isaanii hunda isaanii nama muraasa yoo ta'e nabi shu'ayb jaanii bakka takkatti qabrii wayii garta sanuu namaa ziyaaraa beeka bakka biroottis shu'aybuma kana qabrii isaa kajaan agarta nama awwaalcha sallee rabbiin akkan banne taasise nabii keenya muhammad sallallahu alaihi wasallam ummanni duniyaa jiru laalanii ziyaaraa namni amatatti hoggaa hajjii godhu masgida nabii ziyaaru achumaan nabii irratti salaammatu nama ummata kiyyarraa ta'een irra salaammate rabbiin ruuhii tiyya nad deebisee salaamtaa jalaa deebisu malee hin taane jaatu akkasii beeke salaamtaan isaanii akka salaamtaan birootii mi beeke qabrii tiyya ciidan godhatinaa bakka akka ayyaanatti ziyaaraan hin godhatinaa jaan akkas jaanii bara qabrii tiyya bakka namni itti deemee akka ayyaanatti ayyaaneffatu hin godhinaa jaan salawaatuma narratti buusa bakka feeta yoo jiraatan salawaanni keessan na dhaqqabaa jaan nabii sallallahu alaihi wasallam salawaata buusuun madiinaa dhaquun dirqamaa salawaata isaanii rabbuusu madiinaa dhaqee feetuunoo xarafa waabee muka jala teesse caayaa gaaddisaa kan nam tokko jiru salawaata nabi buuf salawaanni kee kallattumaan isaan bira na bira dhufa jaa nagaya jaa mazigalee ummata tawxiida irra kaayanii hatta isaan boodaa wanni bocolli takkaleen akka wanni raa'ii tartiiban qabne akka dhufne taasisanii مرض موتي كما دعاء هجرا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد جان خنا برسيسا اخر عمري سالت قبل يهودا نصارى رب رحمه الله تعالى فقيس قبري انبيوت سايتي في قبري نما غغاري اساني بك عباده غدتني
bakka itti gabbaran godhatanii yoo fedhan qabruma sanuu gabbaran godhatan rabbi rahmata irraa isaanaaf fageessu jedhan maal jette Aishaan yuhadhiru ummatahu maa sana'uu waan tuutti san dalayde san ummata ofirraa eeguudhaaf akkana jedhan jette Aishaa akkana jee beek hadiisa kana godha geeffata yuhadhiru ummatahu maa sana'uu maal jee warri amma laalu warri duniyaa gubbaa jiru amantii islaamaa dhiibbaa godhuu fedhu tuulaadha beek amantii tana eebeessu qaawatti fidu qorannoon hin qoratamin katabbiin hin katabamin hin jirtu beek inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun jechuu qabeey waan san silaa qaceellotti irra mul'atte waan hayyoonni duniyaarra jiru amantiirratti dalagan warri jallataan amantiirra dalagan qur'aana irra dalagan seenaa nabi muhammad irra dalagan sallallahu alaihi wasallam bakka qabxii dadhabduu xiqqishoo fedhii isaanii wajji deemu qur'aana qara'anii fixanii haffazanii hifziin sharriitiin jirti beek hifzii hunda khayriisi tuuta qur'aana rakkootti barbaaduuf qur'aana haffazee jira bakkuma hanqinni jiru barbaaduuf haffazde ama tamee qama soddom diidam biyya arabaa tana keessa qaraat ilmii akkuma gaarii siira hadiisa tafsiira ka gaarii goote maaliif akkasi ifaaja rakkoota akkatti argee guyyaa tokko duniyaa irratti as baasee waan kanaan kuffisa jechuu beeku ifaajeessa ifaaje akkasiiti beeku warri sun maal jedhan booda rogga harka dadhaban wamaa qabru muhammadin illaa camuudun kahrabaa'i ee miskiina wallah muhammad gaafa jirullee mi eegatu illee qabriinsaa humna ifaa takka taate ifaa raabsaa jirti jee akkas jee bar afaan itti wallaale beek qabriin isallee dalagaa jirti jee humna ifaa takka taate humna tirikaa ifa duniyaa keessa raabsaa jirti jee qabriin isallee jee akkasii beek nabi alayhi salaatu wassalaam ajalumaa gahee fuula rabbii deeme malee hin duune namni ummata dilaa kana qabu naafiyati amma eege as bakka tana gatteenya hoggumeeka sallallahu alayhi wasallam jedhe wayla ko isa qaba akkanumatti duniyaa tanarra yeroo tan amma yeroo soomana nuti gara furiinsaa deemnu kana salawaata meeqa duniyaa irraa buu jira nama meeqa salaatu jira amma duniyaa irraa amma khazurii salaatu khasubii salaatu jira amma yeroo an sitti haasoo nama subii salaatu jira beek yeroo kanaabe subii san namummaan tokko sujuudee ruku'ee اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كان جنا نجرا ما جدا انجرو نما دو يجتو نما مكان دو يبيك مكان دو قفا بيبيك دو تهم تو مكان دو دا بيك أول تهمان خمكان أول أم تبيك دوتي روح دوان وربين المال هذا من ركعة بيتنا في إنسان قبل إنك ميت وإنهم ميتون لكن دوتي هم توم مكان دور مكان دور مكان دور مكان دور يجتبه لمن تيوغا مركان مكان دور مكان دور يجتبه نبي عليه الصلاة والسلام شفتي سوسوينا خينيا شفتي جيكرا خينيا شفتي صلاة في صلوات خينيا إسان تو خيسام الله تدو ندو ينام كلا إسان تو خيسام الله وهم قولون أسر راباني أمك قرآن قرنوس إسانو ما كيسا جيرا حياني خينيا سوسويني سوسوون وندي إساني كيسام الله أشهد أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك